To neki ne shvaćaju i ta UDBA je imala svoje dosije, imali pojedinačne, za svakog čovjeka koji sjedi ovdje ima pojedinačni dosije koji je bio suradnik. Oni su danas u policiji, u Vladi, pisali su ustave, imali su kodna imena kao Miller, Degenerek i tako dalje. To je, govorimo o masonstvu, imamo svoje masonstvo ovdje, to su bivši kadrovi koji nas drže kao taoci. Evo da pokazujem vama pojedinačni dosije, kako to izgleda. Ova je osoba koja je radila vani, cinkarala je Hrvate vani, u Njemačkoj, gdje je ubijeno oko 50-60 naših domoljuba. Ima kodno ime njezino, Tereza i tako dalje. Toga niko ne zabrinjava, nego mi bavimo se nebulozama i govorimo o nacionalnoj sigurnosti. Ti su ljudi danas umreženi. Spomenuo sam prije da je odneseno prije 90. godine pada Berlinskog zida $100 milijuna na bankovne račune vani, bankovne račune UDBE. Šta radi po tom pitanju taj odbor za suzbijanje korupcije? Pratite trag novca, imate Interpol, Europol, imate tamo druge, SISES u Kanadi i tako dalje. Je čudno da ne možemo ući u tragove tog novca. Ti ljudi se vraćaju danas, otvaraju AC Marine na Jadranu i tako dalje. Govorimo o Agrokoru. Šta je sa drugim glavama? Mister Končar, mister Štrok, mister Špiljak, o tome niko ne govori. A na meti su... Hvala gospodine Glasnović, na meti su Mamić, Vidošević i drugi. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Hvala. Gospodine Glasnović, kada govorite o Terezama, o UDBama, o masonima, to je vaš problem i tu niko vam ne može reći. Ali ako sam dobro shvatio, vi ste rekli da neki četnik sjedi u Ministarstvu uprave i ja bih vas molio da pazite kad govorite takve stvari. Ja bih vas molio da pazite.